dalagang ini makalawt nala karen pong dalagang kalitang minuna. Ngening oras ay tipikong paratala nung makanano mo'y pamiyaliwara. Ding dalaga ang iyang minunang panahon ay asaan mula at apag maragul. Panelaking bale alang limbun-limbun panyatang ning bengi pilminong maraton. Dapot nginiabe kakulang pagmasdan ela sa mimimwa eko tutorusan. Asmoking kaburi lalo king tsatsatan magpasyal magpiknik muntaking terakan. Ding dalaga kanu kanitang minuna ken mong pamimalan sing kakabasaya. Alang biasang mag-short uling marinela asmoking kasinop ketang pamaglusa. Dapot ngeni abe paldarang tanyulod itiem ko to intilas pagulot. Nung maglusa no man may bugno pong lungsot detang buburaldang ni kambal abundok. Timpang makasora karelang gagawan potang sakelang jeep umeking luklukan. Huling kutoyaing paldarang imalan panabitan demo may bugmong gunutan. Ngini ilipat kaying kanakong kanta ketang pamaglolo kanitang minuna. Dakalang sasabi karetang mga tuwa ating mamanikan kukwaging harana. Ding dalaga kanu anyang milabasan masakit lang suywan ampong pasagutan. Agyang bata mo ne ingke kang paglolwan ultimong daliri ememan atalan. Dapot ngini abe akit mong talaga ang yakeng dalan mo makapaglolo ka. Megading dalaga nung yapaing malsinta yapaing manaluki king maglolo kaya. Ding aliwa naman mengari lang pakwan busbusan do pamu bayuro saliwan. Kay ba't meng penuma ang popang pinyandal kalabas ning bukas alang nano naman. Ding dalaga kanu kanitang minuna ken mong pamanartik simple lang talaga. Kimudda manene mala Maria Clara ela magreto kiking karelang lupa. Dapot niya ni abe tutunong magastos tutunong mayarti king karelang gayot. Pagmasdan mo labi akit bang bubusok king pabrikang lipstick tila mong misubsub. Ding aliwa naman pablon bila pabwak atin pang patatu braso ang poking puwad. At nung mag-t-shirt la makalto la pusad nung pasyukan mula kumending lalakad. Dapot ngini abe etala asisyan ding anuang dalaga king kasalukuyan. Huling may high-tech nga ketiking sikluban ding aluang dalaga makamoderno nongang.